Ngibingelele futhi ngiyabonga kakhulu i-support eninginike yona i-channel ebenginayo iNazareth Ebuhleleni. Ngiyabonga kakhulu. Okubuhlungu futhi le channel iyagcina iba khona namhlanje isimo sokuthi isinama-strikes amathathu. Kusho ukuthi kunomuntu owareporta and lokho lo muntu lo mangisinga-check-a ukwenze ngosuku olulodwa. Kusho ukuthi umuntu oyedwa wonke lama-strikes amathathu. So mangithi ngiyabheka lapho ku-channel yakhe angithuli ukuthi lama-video awastrikile ukuthi kuza kanjani uTikTok, kodwa angikho lapho kakhulu ngisekutheni ngiyabonga kakhulu ukuthi nisupport kule channel. Bese ngina 18,800 subscribers. La channel ngiqale ngo-2018 ukuthi bese ngina-4 ngisebenza le channel. So wonke-ke lo msebenzi lo kuzola 2018 manje. So lo 2018 kuzoba manje fana nokuthi usoshabalele ngoba namhlanje iyagcina uba khona channel iNazareth Ebuhleleni Media. So bafowethu, mina nonke beningilandela kule channel ebeniwuthanda umsebenzi wale channel, ngiyacela futhi ukuthi nize ngobuningi benu kwi-channel entsha engiyivule khona namhlanje ngoba ngiyabona yonke imizamo yami engiyizamayo ukuthi ngivule le account esizoba namhlanje iyafeyila. So wonke labantu laba bengilandela bewuthanda umsebenzi wami, ngicela phinde bangilandele futhi kwi-channel entsha esengiyivulile ezimnandi sane-video yodwa. Mawubheka nje ku-YouTube usearch ezimnandi media uzosafana usulandela i-channel nje enkulukazi ebinama-subscribers awu-18,800. Ngiyasicelela bafowethu niphinde futhi lokho ebenikwenza kuleya account leya esisuspendile kahle kahle iyasuspendwa namhlanje. Ngiyabonga kakhulu ukungilandela. Ngiyacela ukuthi niphinde futhi ningilandele ku-ezimnandi media, lona channel entsha e-replacer uNazareth Ebuhleleni Media. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga zalehlo ikhanda enikwenze kumina niphinde nikwenze nabanye. Nanokuthi-ke futhi-ke le channel le bese ngenza imali ngayo. So ubuhlungu buphindaphindekile ukuthi iyaba le channel iphindaphindekile ubuhlungu engiwuzwile because ukuvala le channel osukwazi ukwenza ngayo imali kunzima kakhulu. Kufane nokuthatha i-channel nokuthatha i-channel yala ku-TikTok. La ku-TikTok ke kodwa inkinga angakazi ukuthi idliwa kanjani imali khona. So ngeke ubuhlungu kakhulu mase la TikTok kunale engidathele yona yabo YouTube. Kunzima kakhulu sikhona ukuthi ngithole. Uma kuwukuthi uyafisa ukufundisa ukuthi uma usune-account esekukhula uyenza kanjani imali ukuthi into yona into ngingakukhombisa ama-tutorial, nginganenzela ama-tutorial mhlawumbe ngokuthi ngiyafisa nginikhombise ukuthi yenziwa kanjani imali ku-YouTube. But-ke ngiyabona kuma-comment ukuthi ngiyafisa nividiyo kanjalo ama-tutorial nje ukuthi imali yenziwa kanjani ku-YouTube. Ngadli ngento bafethu, ngaze nithi hayi ngesifini satrap lomkhido ngokuthi imali yethu. No, nginifundisa ngoba sinenza ama-channel yethu nenza imali ngoba baningi abantu abenza imali ngale nto, baningi kakhulu. So bafethu kubuhlungu kunjalo kwi-channel yami izovalwa namhlanje ebusuku ngoba kosafa singekho. Kubuhlungu kunjalo bafethu. Ngibonga uthando ne-support yenu eningisaphothe kuyona kwi-Nazareth Ebuhleleni Media, i-channel ebengiyisebenzisa kakhulu ngina-4 esizo-replacewa ezimnandi media. Konke obukuthola laphana kule channel i-Nazareth Ebuhleleni Media uzophinde ukuthole ngapha, uphinde ukuthole. Ngiyabonga kakhulu zalehlo ikhanda, ngicela ukuthi niphinde futhi nenze njalo. Ngiyabonga kakhulu.